ba shinran khasi udang dan hayin kami umat jinge ndau la shi kalok ru umat jinge ba la le pha shi bat la le pha shi ko ru umat jinge kadi ka khana ha ka film kajuk yathu umarang ba ole thu ru ba ka jing bun ban pai ka film kajuk kadai ka ai ka bakum ki nonge dan bata hagan ka film kim dak mi ti ndai ka jing bun pai ba bawan a jing kesan dak ba pai ka film kadai ka jing ai man sim ka bakhrau ya ka kendun barok ko wai Shushu ka bidai bat ka jing bom ak lang jong u bat umadyang ha ki serial biria ka dai namar ba umadyang olawan puri shalong namar kan ka jing khlat lo bat u Entah kajing penia aja kena kajing penia kena film mana lagi kan osni? Entah kalau orang Saus ni. Dengan i menhakas ni asing ulai kajing pat kajing wan yak ni tiket kibreo ko ba hadu baki pulet ke hapan dan mereka ko pernah nang halor kena kajing yak be kibreo ka film ko pi cimbenta. coba dia ini sebelum mah marba kadai kalau nomi kadai kesin ban ko ini bagian demi film ban akhir film mah ban ya menjakar kami di Padang di Snowlungo Syarif Barta nomor kadang dai rusin ke penengkong bangin yo ban peni ini aku biju de kesin ke penengkong ru kibleu di ai kersan saya ini yang ai play si hajarmu ya barok di lawan ai kersan nak kalian kajung pi ke kajung singau jung pi mah dari si boleh kat tu ki pai ba ke bon dap ada si Superman ni ba di pai ba kilawan ban ai di kersan yang ni film kajung ni kermen ban ni ba nani smart ba gila pentip ba ngin extend biang dulu ka aku praterik jung di penai ta de ngatrai ki no kersan kidang wan hi bani ai kersan mai ni iyo semua bawa marang ba mah semua bawa marang ba upang te gum ta kalau gum no kecimpang tengah pang tembalong apo sisi arti ngelajar nomor ba ngakumpang nomor ba kala kafer keler mah tengah suka lawan sini tu mesin sendero yang lepai sih ngadi dawai pengajam nak pementang lawan yang setuju jam no kajing ko ban wan pet ba wal ban abun balar abun gue pelap Tena nomor ki ong ban ai publicity ban advertisement poster ke ru kamnon reka film ko jok kaduna ba ki bat kabra kejingwan pat ki breu ko along mundan ba perkat ra pat ong badai naka jing paunam jong madiang marang ba ada se dan kowe te kade kejing kersam pat ba misalnya wat bantur wat ban jing lan bajrong ha ban kede kede te na ba kejing kersam pat ba de karena kita dari sukuman sama kau marpat ba ulah ini dan jam ban support yang imadiang pada boro tim so kajuk yang ai play pada boro di balayawan aksi bat kham tambe ini pematuan so habanwan aja kesane dekat film mangila extend biang adu ka praktek jom tabuna tenalor kena ka film kajuk dangdan empat ki wai film ko hila sebentar kan ka film ka bang asimentahi ka bang parilis sebiju kedai ka satiksia ka wei ban ka era kepala produce da kiwi bagi producer ini madiang rupisi mentalang kata non dia da film tak dia to kin dia ni singau ba ki ba ki orang no na MC kata dan mereka silong ba imad yang bila awan school sa silong dia ngapa ngadan sa silong ngantre sa silong dan lagi sa silong kalau lisensi dia i beginwan sa silong teman malatayo dia amar ba ni sini sejak itu bidon ekstra kelas weh jadi nak tahu dia segala kebabian ini baik ada di sini jong menta dalam ko apa jangan sampai dalam jingsai dalam ko apa mediang sampai dalam mediang entertainment channel kamu di madiang tai lawan boleh selong nak kata film la siu ban ya aklang Hilat pulih ai pat madiang hilat pulih ai Mokar Christian hilat kelas tengah bener barang bapak nang kelas film boleh show depth 12 lagi second semester lah boleh kita dan kita kuat menit tu kuat ke bedino dan tu kamera video film
segala arjar kedai arjar arbau jasa bisa Te kuno bi kendo ban lima diang. Marang ba lima diang marang kuno bi kendo. They nak juga senang. They ikan biasa senang. Sekolahnya anak sekolah senang. They ikan biasa senang. Dia kan duk iman manas ni. Dia tak kenal ni. Saya dulu ya iman. Gajuk kan, ada lagi perkat kelawan lupa. Kalau ada batai lupa dia gajuk. Mengiung ke tin parang tinaway ke generation. Dia ada kene ke film gajuk ni tu ipi dia kalau ni ka tahu hi ya ki jaj penreu kasi ya hagaba kunisra. Adin bawa mi na kayi kami. Dan sibun kecil muhaban kit. Hagai kesan jangka breu banda wang hai siang jangka kami. But menurut kamu kan ban detail berbatai detail mau agar mensekam bagi balawan pet kelai bagi pemon pedro ngatrai sawan pet bahasa saki kecengkuak ni lupa bahkan sahid deh diterai kita media mah Terai kerman hit lah. kita tahi kerman Soban ni ya kan ka film kadang em ke jing snow tu lupa bukan kinawan pet kinang hagato kador pembalang mesin yung bulay. Kami film expect rare bukan kita. Kejimun kita kalau semua malah riwan pet. Ring poi perkat pa nalanda tuan ban warkat tak. Ban mana di kesan ya kan film. Aku lapor kumpul kita unbelievable. Macam mau poi perkat kan. Ya kata seni ngai seni snow ba. Dei marang ba ba pun jaya kipet ba. Dei nu no. Oh, kalau kita waktu sebenarnya bohong lawan kulit ini kalau ya kini tiket diberi ke layar kendari kini kaget. Dengan sebuah ni saya dengan pernah itu bohong ini extend yang ya kena film nomor ba aduh kendai biji. Nang diberi ke jaya no nomor balai kijing ba kindu tiket aduh ke bahagia biji. Ya kenang baki diberi ke nom tin ke nom kendar ke nom ya kengku ke nom ya kelumar mo. Ini ngawan bagi bakir nang rum penjajah itu juga ada bohong ba. Ini extend yang itu ba kendai biji. Ya kata tuntai. Kecimura kancing ak video cingi ya untuk cing karkom riam karkom keren kalau ba niwara eke ba kecing hanong kendong ban karkom im bibri hanong kendong ba karkom keren. Ke pangilek hanong kendong kamu ni penilun ke. Jadi nongser Malaysia baru di kata diberi unyutra bagi penilaian kecepatan yang untuk kalau juga diberi untuk itu dan ini kena lembaga sosial media Yang kipet ba. Orang pun jadi kan dang extend kan. kasi cepat sini nak yang pada yang film adu ke praterik jauh mentah benai. Jadi kerpat itu kalau pengasih juang ini semua bahasa mana aja kesan yang kena film itu kita buat lesson kita juga beri kita belakang tiket itu kesini boleh kita highly kesewan dia menpek yang kena film mentang kata dia keluar kalan kabu ini memang baik tanggung tahi tempat pak bahasa mana aja kesan Tu nak lagi madiang nomor 12 Nama yang mengaruh baik play TikTok yang baru di pelawan page yang ada yang kejuk ban kencing play ban ham terpang susu ban lek itu ban sawan ban koleksi ban wan ajing kesan di film kejuk play shibul play hajaru ya baru ini nomor kesan jom tim ban kesan production Tu, boleh sebut.